Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course I'm today kha hi tisa a response ya nsati wa Sivana Rangani, of course in relation to the matter why va nga ha postani. So mhaka leyi endla so ku na menemene again ku nga Gaza to Gaza News loko zi nghena swa so i menemene na wena, so la nga fika tsala ku breaking news, munhu wa Rangani wa tsekatseka, ma vula leswaku Rangani na nsati lowuntshwantshwa va lava ku hambana ku developing story leswi nga fika tsala swona misa lowu wala. So before hi tisa response or audio recording of course ya nsati wa Sivana Rangani lowuntshwa, I think munhu loyi yena a nga ndla xihoxo lexiwa va ri Gaza to Gaza News, post yena yi ri 18 hours ago. Minutes ndzi ku va a narrata post ya Shonga Rangani, hi kona swilo swo ni swi vona futhi loyi a ni nga ri awe hi swona ni swi vone loko se kha ku huma ku ti-audio recording because i screenshot and stuff like that, ma yi kuma na mhaka leyiwa. So post leyi loko munhu a nga ta previous video mi nga mi swi twini ku hi fike hi kombisa ku hi Shonga Rangani swi komba na ku i vona ku ri na issue yo karhi laha ka the relationship. So luwa swi n'wi tsandzeni yena a fika tsandzeka ku narrata because obviously ku yena post yi tsariwe 18 hours ago ku rhange Shonga Rangani a posta, so misa luwa i fika a tsandzeka ku narrata laha a tisa xitori xa yena. That's why loko u n'wi vutisa swilo swo n'wi text a nge hi nyiki ti-facts, a nge hi byeli i kuma ku information eka because i yi kuma ka Shonga Rangani yo fika swi n'wi tsandza ku va a narrata leswi Shonga Rangani a nga swi tsala, ma yi kuma na mhaka leyiwa. So endzhaku ka loko a tsale sweswo of course the same exact date hi leswi nga endleka of course hi 27 ta May, Gaza boxa ivi a responda ka mhaka leyi. As you can see la nga fa tsala ku mahemba hey va happy vanhu valava va happy vanhu lavaya, as you can see leswi a nga fika tsala swona ku hi yena Gaza boxa a fika a veka this screenshot here, okay, laha a texta nkata Rangani. As you can see loko zuma le henhla swona ku tsala ku nkata Rangani, so hi ta tlhela hi swi analyze obviously le ka Master Team. So a hi yeni ka audio recording ya kona of course. Mary yeni na. Wow. Unfortunately we are happy. Shabu gazela kutukuma le shabu vake posta sinepen, we're not gonna do that. I'm not a girlfriend, I mean wifey. So eyes. As you have heard, so voice leya yi cinciwini, voice leya yena leyi yi cinciwini like nga mi yi twa ku a yi real yi cinciwini Gaza boxa, ma yi kona mhaka leyi. So na i tsarini kwalani ku I changed her voice hi ku mi nga ta va loya, hi ku mi nga ta va loya mi nga ta va loya wa ku va nga ta loya swi twiseka a ri a hi swi tshikeni sweswo. So hi Master T i rini wena? Hi xilungu veri there is no smoke without fire. Mi lava ku Shonga Rangani u penga mara guys, mara i sungule ri ngu penga Shonga Rangani, so swi loko na swin'wana Shonga Rangani a nga swi vona or a swi tivaku, ma yi kona mhaka leyi because a nge tsali ku va hi tsakisa hi ku tsala swilo leswi obviously na the-close sources ta yena in relation to this matter. Ma yi kona mhaka leyiwa. Na loko hi vona i khale va nghene ku postana mara the new wife as you've heard i kombisa ku timhaka to se insati seni ku ze va nga ha postani, mara mina swi ni hlamala ku na loko se a ri nsati a va ha ri ku postani swi fika swi gina just like that. Mi nga mi swi vona ka previous video of course a hi kombiseni ku a nghene ku posta, va nghene ku postana na ka Facebook ku a ni vhele rhandzi leriya a ku ri ra ka Facebook vhele hi khi hi tatiwa va nghene ku postana na of course laha ku ri ku 21 ta January na un'wana a hamba posta ngopfu ka TikTok na hini no hlamala a nga ha posti ngopfu. There is this person very n'wamabunda na swi hleketa ku account leyi tshama yi kha posta ngopfu, so na yona loko hi cheka is the same thing swa fambisana na hala kun'wana ni tiku ri na laha lawa ma swa ku swi nghene hala koko a ni tiku yi ta komba the ya komba deni ma swona swa ku ri January. So lowa swi komba na ku a ri close ngopfu na vona because a posta na ti-post leti mi kuma ku a hi ve hi khi hi ti vona like on Facebook, ma yi kona mhaka leyiwa leswi va kha swi endla to tala kwari. So a reds guys as Master T Shonga Rangani a nga pengi Shonga Rangani ku na swin'wana a swi tivaku. So as Master T ni ta tshama ni veke tihlo ni vona ku swi ya kwihi. Hambi ho tumbela ntiyiso ne ntiyiso wu ta tshama wu ri ntiyiso. A hi hamba hi hleka Shongi la loko a huma vukatini Shongi hi n'wi hleke ngopfu, hi n'wi hlekule ngopfu laha ka Gaza la hi ku
xongi lexi xongi warawara hehe swi ku yini namuntlha hi khoma hi tingana vo tala hi ku a ni ngo a hi langutise downfall ya xongi so xi pfuke ku dlaya xongi yes ya ka ti-artist ta vavasati hinkwato ta ka Gaza number 1 i xongi sweswi guys a swi zi swi lave hi lava ku tumbela ntiyiso munhu wa munhu n'wansati xi khome mukwana hi laha u tsemaku hi koho xi ku na u khoma melu ni n'wansati xongi rhangani n'wansati a la ku hemba